bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga jatiwe ariba ibyiza gusa ndaje n'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone. Wanakatu Imana irababara, Mungu akaumia, irabona ko abana bayo bariko baratsindirwa ku rugamba, watoto wake wanashindwa kwenye vita. Atashiraho itegeko ati akatia amri, nimwabona utanze umwana wiwe, ukiona yule ametoa mtoto wake mumwice, mumuue. kuko urumva batamwishe, maana wasipomuua atagira imbaraga, anakuwa na nguvu kurusha babandi b'abantu b'Imana, kuliko wale wana wa Mungu basamaye ambao wamesubaa. abaturwanya babo wanaotupiganisha wao baheba bagatanga n'abana babo, wanatoa pia na watoto wao, kugira ngo ntuzurongorwe, ili usiolewe, kugira ngo ntuzuronke akazi, ili usipate kugira ngo kazi. ntuzotera imbere. Zaburi 16:3 havuga ngo abera bo mu isi nibo ntore nezerererwa bonyene. Amen. Abera ni b'Imana inezerererwa, watakatifu ndio Mungu anafurahia. abahevye ivyaha walioacha madhambi barezwa, wakatakaswa, bagasubira kandi bakezwa, wakaongeza tena kutakaswa. nizo ntore Imana inezerererwa. Ndio wacha Mungu, Mungu anapenda. Abisirayeli barigeze gukora icaha, Waisraeli waliwahi kutenda dhambi, bariko barava muri Egiputa bataha iwabo, wanatoka Misri wanaenda kwao. bageze ahantu Walipofika mahali batangura kwidodombera Mose n'Imana, wakaanza munungunikia Musa pia na Mungu. iki ni kibazo abantu b'Imana bagira. Hii ni tatizo watu wa Mungu wanakuwa Urasenga nayo. Imana, Unaomba Mungu, mugabo kidodombera Imana n'umukozi wayo, lakini unamunungunikia Mungu na mtumishi wake. Imana bikayibabaza, Mungu vinamuumiza, Imana bica birayibabaza, Mungu vikamuumiza. Imana ikire kuri inzoka, Mungu akaacha nyoka, nyoka wingi, z'ubumara ngo bumwe bwa danje, nyoka ambayo ana sumu kubwa sana, zirabarya, zikawakula, zirabakomora, niko bavyita mu Kirundi, zikawakula, zirabakomora, barapfa, wakakufa kabisa, mugabo akenge karagaruka, lakini akili Musa ikarudi, bobo ab'Abisirayeli akenge karagaruka, akili ya Waisraeli ikarudi. dusomye mu Guharura 21 ku murongo w'indwi. Hesabu 21:7. Ego, Guharura 21 ku murongo w'indwi. Hesabu 21:7. Ego, abantu baza kuri Mose bati twakoze icyaha kuko twatonganije Uhoraho, nawe udusabire kuhoraho adukure mu izi nzoka. Nuko Mose arabasabira, Imana idufashe cyane. Amen. Baza kugira ubwenge, wakapata akili, baravuga ataha rero, wakasema hapa izi nzoka, hizi nyoka na ya manyanga twagize, ni haya makosa tumetenda, kidodombeye Imana, tumenungunikia Mungu n'umukozi wayo na mtumishi wake. bari bayidodombeye kubera walikuwa limunungunikia intambara bagenda babona mu nzira, vita walikuwa nakutana nazo njiani. Mose ngo acabasabira imbabazi, Musa akawaombea msamaha.
Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uno munsi ndaza kubasabira imbabazi. Leo nitakwenda kuombea msamaha. Haleluya. Amina. Mose ngo acabasabira imbabazi. Eti Musa akaombea msamaha. Imana icitegeka ko Eti Mungu akaamuru kwamba Mose akore inkoni y'umuringa. atengeneze fimbo ya shaba. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nguza kuiraba wese Eti atakayoitazama ile yariwe fimbo n'inzoka amekuliwa na nyoka, acakira, ile sumu itaisha. bica birahera. Ikaisha. Ntibiyanye. Wametubu. Ntibiyanye. Si wametubu. Baremewe n'Imana. Wamekubaliwa na Mungu. Bamaze kwemerwa n'Imana. Walipokubaliwa na Mungu. Ndakubwira icyakurikiye. Nikwambie kilichofuata. Tujarondera kwemerwa n'Imana. Pale tutafuta kukubaliwa na Mungu. Abantu barashobora kutakwemera. Wanadamu wanaweza kutokubali. Haijalishi. Abantu turabazi ingene bameze. Lakini wanadamu tunajua ariko banza urondera ingene wemerwa n'Imana. Lakini anza kwanza utafute kisi utakubaliwa na Mungu. Abisirayeli bamaze kwemerwa n'Imana. Waisraeli walipokubaliwa na Mungu. Bamaze gusaba imbabazi. Walipoomba msamaha. Mose amaze gukora ya nkoni y'umuringa. Musa ametengeneza ile fimbo ya shaba. Ego. Imana ikirabemera. Mungu akawakubali. Bariko baraza. Walipokuwa wanaenda. Bagira bashikira umwami yitwa Balaki. Wanataka kumfikiria mfalme anaitwa Baraki. Atumako Baramu. Akamtuma kwa Baramu. Baramu bwa mbere abazimana Imana iramwanyira. Baramu mara kwanza akamuuliza Mungu akamkatalia. Baraki ataramutega umutego. Lakini Baraka akamtia mtego. Aramubwira ati ndaza kuicyubahiro akamwambia nitakupa heshima. Baramu yumvise amazahabu. Baramu aliposikia dhahabu na kuinuliwa. Yumvise azocaronka icyubahiro mu gihugu. Aliposikia kwamba atapata heshima katika nchi. Aringinga Imana. Akamsihi Mungu. Imana nayo imubwira ati genda. Mungu akamwambia nenda basi. Imana kumbe yibaza ati uyu muhungu ndibaza ariko aramsinisha. Mungu akawaza labda kijana huyu ananichezesha. Erega Baramu aragenda. Baramu akaenda. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana kirashavura. Neno la Mungu nasema kwamba Mungu akakasirika. Kandi ariyo yari mubwiye ngo genda. Na wakati Mungu alimwambia aende. Ngo yamugige agende kuko yabona umenga arayigoye gose. Maana Mungu alimwambia aende kwa sababu alikuwa anamsumbua. Imana ikitambika. Mungu akaweka malaika mu nzira. Akaweka malaika njiani. Baramu ari kundogoba. Baramu iko kwenye punda. Ari kundogoba. Kwenye punda. Agiye gukora idiri. Anaenda kufanya diri. Agiye gukora umuti. Anaenda kufanya dawa. Agiye kuvuma Abisirayeli. Anakwenda kulani wana wa Israeli. Kwa diri ya Baraki. Kwa diri ya Baraki. Kwa diri y'umwami. Kwa diri ya Baraki. Agiye kuvuma batavumika. Anakwenda kulani watu agiye kuvuma abamaze kwezwa. Anaenda kulani watu wametakaswa. Abamaze kwezwa nibavumika. Wale ambao wametakaswa abamaze kwezwa nibavumika. Wale wametakaswa hawalaaniwi. Ushakuvumukira matingunguru yuzure ntikuvumika. Hata utamati ya pipa la kujaa hatulaaniki. Haleluya. Amina. Akaze mu nzira. Alipofika njiani. Bindogo bibona umumarayika afise ipanga. Punda kaona malaika na panga. Afise inkota. Ana silaha. Ingondogo birakeba. Eti punda akapita pembeni. Wa malaika aitangira. Malaika akamziwia. Baramu arayikubita ndogoba. Baramu akapiga ile punda. Gatatu kose. Mara tatu. Imana icigurura akanwa k'indogoba. Mungu akafungua mdomo wa punda. Indogoba iramubwira ati none nk'ubu nkubitiki gatatu kose. Punda ikamwambia Baramu kwa nini unanipigia nini? Ibaze rero. Indogoba ikavuga. Punda inazungumza. Ibaze nkaja muri igihenu kaza umbivuze ngo nk'ubu nkubitiki. Jiwaze pale nyumbani nasikia mbuzi nakwambia unanipigia nini? Ariko Baramu kubera idiri ya mahera. Lakini kwa sababu Baramu alikuwa kwenye diri ya pesa. Yagize ubwoba. Hakuwa na atarayishura. Akaijibu. Ibaze. Ari wowe yishura. Kama ni utajibu. Abo utangao gatemesha. Bali hapo utakimbia. Ati none nk'ubu nkubitiki gatatu kose. Unanipigia nini mara tatu yote? Ati nuko wanze kugenda. Ijapokuwa umekataa kwenda. Indogoba irasubira mwishura ati none si indogoba yawe. Punda ikamjibu mimi si punda wako. Wamugira komisi yose. Unanitembea kwa kila mara. Yesu ashime. Amen. Ako kajambo nyemerera tukavuge ko gatonya. Nikubale kukane tukaseme kwa kidogo. Indogoba punda yahora yigira ko imisi yose. Alikuwa anaitembea kwa kila siku. Kandi ngo ntiyari bwigere mugabira. Tena ilikuwa bado kusema kwamba ariko uyu munsi yanse kurengana gusa. Lakini leo imekataa kupita tu. Acha ikubita. Anaanza kuipiga. Niko abantu bameze. Ndogi si wanadamu walivyo. Ushobora kumukorera ibyiza 99. Unaweza kumtumikia mazuri 99. Ukosheje akantu gatonya. Siku unafanya kakosa kidogo tu. Afuta vyose wakoze. Anasiprimia vyote ambavyo umetumika.
akuvuga neza muri kumwe, anakusema vizuri mkiwa pamoja. mutari kumwe avuga yakosa wagize. Kama mko pamoja anasema ile kosa umetenda. Ngiriwo muri kumwe Niambilie mwenzako asikie. akuvuga neza muri kumwe, Anakusema vizuri mko pamoja. mutari kumwe avuga kaga kosa wamukoreye. Kama mko pamoja anasema ile kosa ambayo umemtendea. Ninde ngatarigera akora ikosa ashira ukuboko hejuru? Nani ambaye hajawahi kufanya kosa weke mkono juu? Kumbure sinabivuze cyane. Labda sikusema sana. Ninde ngatarakora ikosa? Nani hapa hajatenda kosa? Ashira ukuboko hejuru. Aweke mkono juu. Ariko gakosa mwene wanyu yagukoreye, Lakini kakosa ndugu yako amekutendea. washitse muhira ariko arajya niyaguhamagara, Umefika nyumbani kwa nakula kukuita. ubu warabikwije no muntu uzenya barabizi. Kwa sasa umempimbria nafasi yote wanamjua. N'igihogazi Na uko no mu Gihogazi, mitakataka Itakataka, n'iburangwa na Bulangwa, no kukandarandara, na Kundarandara. bose basigaye bazi iyo nkuru. Pote wanajua habari hiyo. Ariko umunsi yaguhaye ibirato ntiwabivuze, Lakini siku amekuva viatu au ingene kusema. yakuriye iyi nzu amezi angahe ntiwabivuze, Kisa amekulipia nyumba miezi mingapi au ingene kusema. yakuguriye ifana ntiwabivuze. Kisa amekununulia soda au kusema. Niko abantu bameze. Ndio gisi wanadamu walivyo. Ese Imana yongirira neza we n'ubu umeze uko? Cha kunipa Mungu akutendee mema wewe usiwe hivyo. Balamu arayishishura akapiga punda kuba kwa danje sana kabisa, arayikubita cyane, akaipiga sana, kandi yaho rimurerura ukuri kwamye. tena ilikuwa inampeleka vizuri. Uwo munsi gusa byanse, Hiyo siku tu vimekataa. ntiyanayibaje ati none woba wakomeretse ku kuguru basi, Akuiuliza labda umeumia kwenye mguu basi, canke wagize ikibazo nyabaki, ama umepata shida gani? Umumarayika Imana ikibigurira amaso Balamu, Mungu akafungua macho Balamu, arabona umumarayika, akaona malaika, acagira ubwoba, akasikia woga, arapfuka amasaba imbabazi, akapiga magoti akaomba msamaha. ageze yagiye, Alipofika Baraki araryoherwa, Balamu akakufuru, Baraki araryoherwa ati Balamu araze Mfano. kumvumira baba, Balamu araze kumvumira baba. amesha lani wale watu. Balamu hashitse, Balamu alipofika yahuye n'Imana mu nzira, amekutana na Mungu njiani, aramubwira ati samahani, akamwambia mbabarira, jewe ivyo Imana iza kumbwira yale Mungu atanambia nivyo nza gukora, ndo yale nitafanya. Amen, amen. amafeza yawe amazahabu yawe uyagumane, Pesa zako na dhahabu ati bakia naho nayo, mizahabu zuzuye inzu, hata unapatia dhahabu ya kujaa nyumba. jewe nza kuvuga ivyo Imana iza Mimi kumbwira. nitasema yale Mungu atanambia tu. Ahageze Alipopafika amubwira ati hagarara hirya akamwambia simama huko ubarabe kwenye, mu mbavu uangalie kwenye ntamuco ubavuma. afu walaani. Yuguruye akanwa, Alipofungua mdomo acasohoka amajambo yo kubahezagira, pakatoka maneno ya kuwabariki wana wa Israeli. abejejwe nibavumika, Wale wametakaswa walaaniwi. amubwira ati none wenda kubwiye ubavume, Akasema nimekwambia none ulalaani, ubahezagiye, sasa ati unawabariki. kumbura nuko utababonye neza, Eti labda ni kwa ingo jua kuona kurundi vizuri. ruhande, kandi Akasengalia ungine baja kurundi upande, ruhande, wakaingia ungine naho upande, nyene na arabahezagira, yepo akawabariki, abahezagira gatatu kose. akawabariki mara tatu yote. Kibaraki kirababara, kibaraki kirababara. kibaraki kikaumia. Reka dusome Guharura 24:10. Hesabu 24:10. Ego 10. Guharura 24:10. Hesabu sura 24 mstari wa 10. Ego. Maze uburake bwa Baraki buraziriringira Balamu, akubita amashi ku yandi, abarira Balamu ati naguhamagariye kumvumira basi, none raba urabahezagiye gusa ibiyeta ngabo gatatu kose. Imana ishimwe cyane. Amen. Nawe togarukira ngaha. Acha Ngenda tusimame gutera hapa. amatsiko yo kwamusoma ubandanya. Nataka nikupatie shauku ya Aho kubaki na anaza somo. kwasoma ingene yaciye abahezagiye. Hiyo first pasoma gisa Haleluya. amewabariki. Amen. Ingene yabahezagiye. Gisa amewabariki. Kuri 23 ho yavuze ko abahezagiye. 23 ilisema kwamba amewabariki. Ngo hararyoshe cyane ingene ndawe. Ni 23. Ego 23 havuga ngo erega indagu ntacyo yotwara ba Yakobo cyangwa ubupfumu ngo bugira icyo bubatwara Abisirayeli, none biravugwa ku ba Yakobo no ku Bisirayeli ngo ukuntu Imana yakoze. Imana ihabwa icubahiro. Amen, amen.
ariko arabahezagira arababwira ati erega indagu ntakikora. Wakati anawabariki akasema kwamba uchawi haufanyi chochote. Muvugisho yari yatangiye kugira bari batangiye kumwinjiza mu idiri yo kuragura. Yule nabii walikuwa wanamuingiza katika dili ya kufanya uchawi. Nakubwiza ukuri, nikwambie kweli, igihe cyose uzokwezwa, wakati watu utatakaswa, igihe cyose uzokwezwa, wakati wote utatakaswa, abazokuvuma ntuzovumika, wale watakulaani au talaanika. Mu gishingo cyo kukuvuma uzohezagirwa, mahali pa kulaani utabarikiwa, mu gishingo cyo kunanirwa uzotera imbere, mahali pa kushindwa utasonga mbele. Haleluya, amen. Wani weze gusa, wewe utakaswa tu, wani weze gusa, wewe utakaswa tu, wani weze gusa, wewe utakaswa tu. Urabinga n'Imana igiye kurwana urugamba mu ruhande rwawe, wala Mungu anakwenda kupigana vita. Erega rujya rugamba rundi watsinzwe kubera wagwijanyemo nabi. Ile vita nyingine umeshindwa kwa sababu umefanya vibaya. Ni wali wejejwe. Haukuwa umetakasika. Wali kimubiri gusa. Ulikuwa katika kimwili tu. Wagwanye mubiri ma. Umepiga katika kimwili. Wagwanye mu kimubiri gusa. Umepigana katika kimwili. Ariko rakawezwe. Lakini acha utakaswe. Usabe Imana imbabazi. Uombe Mungu rehema. Nitagenze neza uisaye kubuharira. Kwa salama mwambie Mungu akusamehe. Urabe ingene urwana unesha. Uone gisi utapigana vita na unashinda. Abisirayeli Waisraeli nibwira ko batamenye idiri yariko irakogwa kwa Balamu na Baraki, kwamba hawakujua dini inatumikwa kama byahereye hariya, vimeishia kule. Niko bigiye kumera nawe mu buzima. Sisi vinakwenda kuwa nawe maisha ni wezi intambara zogenda ziyeza zonye utabizi. Ukitakaswa vita tena jimaliza peke yake. Ariko banza wezwe. Lakini anza kwanza utakaswe. Akanwa kawe kezwe. Mdomo wako utakaswe. Amaso yawe, macho yako, amatwi yawe, masikio yako, umubiri wawe wose, mwili wako wote, ivyumviro vyawe, mawazo yako yote, umutima wawe, nafsi yako, aho uzonesha. Hapo utashinda. Na nimvuze nti? Nilikuwa nikisema eti. Na nimvuze nti? Nilikuwa nikisema nugomba kunesha. Kama nataka kushinda, abo tunigana, hao tunapambana nao, bakora ikibi gishoboka, wanatumika mabaya kabisa, bariyanduza bihagije, wanajinajisi kabisa. Nawe ni wezo bihagije, nawe takaswa vya kutosha. Ninda maze mu buzima maze kugira amafungo y'imisi 3. Nani mu maisha ameshafanga kifungo cha siku 3? Yesu abahezagire. Yesu abariki. Ninde muri abo amaze kugira ikifungo cy'imisi 3 ari ukwezwa gusa agataha atavuze umutwaro numwe? Nani kati ya hao ameshafanya kifungo cha siku 3 ni kutakaswa tu bila ngine hitaji? Wagize mafungo, umefanya kifungo, ufise umugabo w'abantu, una mume wa watu, ufise umugore w'abantu, una mke wa watu, ufise kadiri k'umuntu muza kujya mahera, una kadiri ya mtu ambaye utakula pesa, ufise ibinabiriya na biriya, una hivi na vingine. Ugasenga usabira iyo mitwaro yawe, unaombea mahitaji yako, kwani kitegereza Mungu anatizama. Ati umuntu kwa kina komedi cyane, mtu huyu anaigiza, anafanya komedi ama amasengesho y'umunyabyaha ni gisesema imbere y'Imana. Maombi ya mwenye dhambi ni chukizo mbele za Mungu. Na ingubye ngo uzugira amafungo y'imisi ngaha? Niko nakwambia ufanye mafungo ya siku ngapi? 3. Nabaje abantu bamaze kugira amafungo y'imisi 3 nabonye bakenya. Na wale ambao wameshafanya mafungo ya siku 3. Reka mvuge ijambo kugira ngo abandi baze biyongere mu kwisonzesha. Acha niseme neno ili wengine waongezeke. Wanga kwisonzesha uri kurasenga, unakataa kujifunga huko naomba, ukisonzesha bagufunze bagushize mu gasho bakudendereje, utafunga wakati umeingia gerezani wamekusemea uongo, watanze nayibuji, umetoa na zabuji. uongo kweli? Kweli. Wanga kwisonzesha uri kurasenga, unakataa kufunga wakati uko malaria kubuza kujya imisi 3. Malaria inakamara ni serumu na maheru kariha siku 3 bila ukuli na serumu unaingia na pesa na vipo, unatoka kabisa unasema isonzeshe rero. Funga sasa, nuave wisonzesha ku nguvu, usije kufunga kwa nguvu. Nari ndavyiteze ko ameni itaza kuba nyinshi. Nilikuwa natarajia kwamba ameni itaza. Ni wisonzeshe, wewe ufunge ubigomvye, unataka utariza kwisonzesha ku nguvu, bila kufunga kwa nguvu. None urwaye sasa, kama ni mgonjwa ninja nibakuzanira na chakula sana kwa tia, hapana sina apeti, ngo yahora kundi birayi, mugire birayi nyingoga. Alikuwa anapenda birayi, mfanyizia bakazani birayi wanavileta, wabira unaangalia hapana. imisi 3 yeze, siku 3 zinaisha, ati mume basi kabuyi, mnipatie basi kabuyi. nongiza mafungo atagira umutwaro, nifanya mafungo bila
bila hitaji. Tuwazanye nugize amafungo atagira umutwaro. Umefanya kifunga kina hitaji. Rero niwisonzeshe bigikunda. Sasa funga ingali inawezekana. Wezwe. Utakaswe. Usaba Imana imbabazi. Uombe Mungu msamaha. Ibitagenze neza. Yale ambayo kuendeka salama. Yamada wakoroza. Ale abantu wagiriye nabi. Wale watu umetendea vibaya. Binuzenya na binuzenya. Na vitu fulani na vitu fulani. Iki ni gihe cyo kwezwa. Hii ni wakati wa kutakaswa. Wezwe. Utakaswe. Na indi diri ya mbere nukwezwa. Hakuna ingine diri ya kwanza ni kutakaswa tu. Amo mugabo w'abantu kamusubiza. Alafu mume wa watu rudisha. Mugore w'abantu kamusubiza. Mke wa watu rudisha. Umukobwa w'abandi watwaye ntiwakwa ugakwa. Binti wa watu umepeleka bila kutolea mahali, mtolee mahali. Uje kumusitari. Wende kwenye mustari. Nao Yesu yozuno musukigira. Yesu hata kija leo tujendeye. Na urupfu go guhitana ukigira. Hata kifa kupitua jendeye. Ariko wezwe. Lakini takaswa. Reka ndagusenga. Acha nikuombee. Mwami Yesu gira neza kandi uragororotse. Bwana Yesu natenda mema tena mtakatifu. Abana bawe baraciye bugufi umwe wese. Watoto wako wamenyenyekea kila mtu. Bagusaba imbabazi. Wanakuomba rehema. Umwe wese arisanze hari ahantu bitagenze neza. Kila mtu amejikuta kuna mahali kwenda salama. Imbabazi zawe zimubonekeko. Rehema yako Bwana imuonekanie. Nkuko Paulo yabivuze. Kama gisi Paulo amesema. Nifuza gukora ibyiza. Ati natamani kutenda mema. Ariko bibi bikananga imbere. Lakini kibaki nitangulia. Arifuza gukora neza. Anahitaji kutenda mema. Arifuza kuvuga neza. Anahitaji kusema vizuri. Arifuza gukora nkuko ugomba. Anahitaji kutenda kama gisi utakavyo. Ariko kibi kikamutanga imbere. Lakini mabaya humtangulia mbele. Ndagusabye Mwami ko mugirira neza. Nakuomba Bwana umsamehe. Umuharire. Umsamehe. Amaraso yawe amweze. Damu yako imtakase. Mazi byamwagira bihabe. Kila kiwa kinamshtuma mtoke. Kwanza leo. Atabarwe nawe. Asaidiwe na wewe. Kandi n'umutwaro tugira tukwereke. Nahitaji tunataka tukuoneshe. Uze kubinyisha Mwami. Uwe jibu. Mwami Yesu mwamugororotse. Bwana Yesu mtakatifu. Uyu mwene data araciye bugufi. Huyu ndugu ananyenyekea. Amanitse amaboko. Ameweka mikono juu. Ikimenyetso cyo kwerekana ko atacashoboye. Ishara kwamba hawezi chochote. Agusigiye wewe. Anakuachilia wewe. Wewe ndio utende. Ndamukweretse Mwami. Nakuonesha Bwana. Umubere nyishu. Uwe jibu lake. Arafisi imitwaro y'ingwara. Kuna wale wana mahitaji ya magonjwa. Arafisi imitwaro y'ibibazo binabiriya. Kuna wale wana mahitaji ya maswali ya mengi. Hari mu buryo bunaburiya. Hari ibyo bagomba gushikako. Kuna wale wanataka wafikie. Yaba mu magara yabo. Ikiwa katika afya yao. Yaba mu bijanye n'amafaranga. Ikiwa katika uchumi. Yaba bijanye n'imiryango. Ikiwa katika familia. Ndaguhamagaye Mana. Nakuita Bwana. Ukuri Imana ishoboye. Kama Kiswahili Mungu naweza. Wakoze byiza. Umetenda mengi mema. Usiku na mchana. Uyu mwene data Mwami. Uyu ndugu Bwana. Ndagusabye ko mutabara. Nakuomba Bwana umsaidie. Mana muserukeko. Baba muonekanie. Umukure mu gasuzuguro. Umutoe katika dharau. Umugwaniririze intambara. Umupiganie vita hizi. Uyu munsi. Kuanzia leo. Nadasubira kandi muri cacago. Asiongeze katika ile tabu. tabu. Azabona gutabagwa kwawe. Aone kusaidiwa kwako. Nize kuvyumvise Mwami. Naamini kwa kumeyasikia Bwana. Kandi kubikoze. Na unayatenda. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Ni katika jina la Yesu. Amen. 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 Uzuri wa Yesu nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobaberako. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwaye. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe
urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntiwibagire kugira subscribe canke sabone, wibuke kubusangiza n'abandi.